نها امه بری خو بدن بازار مردینه تماشان گودانجال بازار مردینه منك بحثا مها روجيه بكن مها رمضان بكن اجا ميوان مجي محمد طاهر حكيمه مفتي مدياده هم حنكي خير وبركته مها روجيه وروجي متشبكن شنكن تراويح باشيفن فطاره يعني بتواهي ام بيجن كواك مرفت كفا نافا في ما هي دوك مرفت هره ولات تكيدن مرف الجي خويا لبله او اتموسفيرا كدغهره بيجن قال لك بالكشه وفي وايجي خوشيابه شخوا بالسري خويا يجنبري خو بدن هم ميوان خو هم جي هنكي لغوتنين برز محمد طاهر حكيم جهدار بكن محمد خالص روش باش ترى بيجن مها رمضان يدي ام روجو ساعته بجرا دجميرن روجيه چانده كولتوره ام بيجن هر تشتي بخير وبركه كتيه ناف حياه انسان کو داكو بهر كاروبار خو بهر گاوا خو تكبنا ناف خيرك اجا كا قالوا ميوان مجمره يروح چ بيجه بحثا چبكب تايبت ام بيجن باجار مردينه بدياده ودناوا شرط ومرجم كورونا فيروس ده البته بله برز حسن اورتاچ دو سری دا ام به وقو به روزان رمضان هم لوا و هم تماشاوان هموگا پیروز به بخیر به مها خیر و برکت مها پیروز بخیر هات سر چعوا سر هات ان شاء الله ایرو ایشف فطارا وقو به سحورا پاشی و پیشی او کی دیجی تراویحن پیشی نا ان شاء الله ملت و سهروجی روجی گرین هاگجی میوانی ما مدین مفتین مدیاد برز محمد طاهر پکما و در حق گرینگیا پیروز بونا و مهده آگاهی دما گرو گلک ولاتین دو مهده چبکن چاوا و مها خو خوشک درباز بکن برز پکیم خیرت نوشانه ما ام به سر خیره به ان شاء الله جبونا وجی وجبونا تماشاوانجی گلو نه به چه گرینگیا و مهچی گرک ام دو مهده چبکن بله که خالص د سریدا سلام و حرمت خو ج تمام تماشاوان و گهدار ترت رادیو و که خالص چاو گوت ایرو دسپیک رمضانه ایشه ان شاء الله بمخرب پیوا رمضان دسپیت که پشت الميجا عشاء تراويح اول نيتا روجيا اول و ان شاء الله باشي اول ما ایشه دسپیب کن بریا هر تشتی از تمام مدیادی مرا و عالم اسلامی را و مها برکت قیمت و برومت قنجی و باشی و آرامی بینه شفای بینه انشاءالله جمع توارب و سبب پاقجیا ناوا دل مو جواکا مو و مالا مو و تمام شغل مو ایش مو خویت علا باشو تخره پکی ماه رمضان برای هر تشتی یک پنج اساس اسلامی روزیا گرتنا روزیا رمضانه چوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمان کریه تمل اسلام سر پنج ساعتی آهاتی دانین و آوا کرن یک جوانجی گرتنا ماه رمضانه هر سال وکم مکتبه کی کو انسان سی روزت که و خپاقج که هر سال نودبه امکانه که مسلمان راج مرا جبو کو ام ناوا خو جواکا خو پاخج بکن که مایه خو برچاف بکن ماه رمضان چوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبیجه مها که وهای وقتی کتی دریه جنت تین وکرن دریه جهنمه تین گرتن و دبی یکی گازید که یعنی عالم معنوی داش انسان را دبی یا باغی الخیر اخبیل یا ایکو دلیب قنجیه و هی بری خوب ده قنجیه چونکه وقت قنجیه هات و یا ایکو دلیب خرابیه و هی و دلیب ریا خرابیه و چه اخسیر دهش خرابیه خو برده جوی ماه رمضان مهکی اوسا تی مدگو سی مهی مسری ویدا بدعات کر مدگو یا ربی تجمر رجب و شعبان مبارک بکی و مبگیج ماه رمضان دعایم قبول بو ایرو ام تبدو کلجان و هیجان کو ایرو ام هاتن گیشتن سری و مهی ام گرکا خو حاضر بکنش و مهی را وی سیروجی ام تب تجه درباز بکن بقنجیا بباشیا قواتي ببعيد شوا امي كيفا ججنا عيد بكن عيني وسا امي كيفا كو مربي خرازي كريه ما خو باقش كريه ناوادلي خوش كيني ج خرابيه ج گناها ج نيارتيه
ji dijminantiye ji hirs û hesedê ji van tişta me paqij kiriye me civaka xwe jî ji xerabiyê derva me paqij bikiriye biya wê em bi kêf bigîjin îdê. Meha Remezanê meheka çawa ye çend xusûsiyetê meha Remezanê hene. Yek, meha Remezanê meha af û mexfîret ye. Peygamber sallallahu aleyhi ve meha Remezanê serê û rehmet e, orta wê af e û paşiya wî ji azadiya agirê cehennemê ye. Meha Remezanê ji buya wê em gereka tê Peygamber heysekî xwe dibêje ê ku efû neke lê naye efû kirin. ê ku rehmê neke lê naye rehmê kirin. Ji bo ku em bigîjin ef û rehma Xwe Teala Azze ve Celle lazim e em jî ehlê rehmê bin, ehlê efwê bin. Meha Remezanê meha Qur'anê ye. Çünkü 23 salê temambûna Qur'anê û destpêka nazibûna Qur'anê ew 23 sal kingê destpê kiriye meha Remezanê şeva Leyletül Qadrê Qur'an nazilî ser Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem û nazilî ser qalbê me bûye. Lazim e em ji vê imkanê îstîfade bikin. Qur'an kitabekî wisa ye temamê qenciya serkaniya wî ji alema İslamê ji Müslüman ji însan re Qur'an e. Qur'an ji me re riya heq û batilê ji hev qetîne riya qencî û başiyê îşanî me dide ji wî em di vê mehê de pir gerka Qur'an bixwînin hem bi manawî di camiyê me de muqabeletê xwendin îmkana me re hebe zamanê me re hebe em herin bigîjine tevî camî mizgeftê xwe de tevî melava em muqabele bikin. Ev meha fitr û sedeqa û zikatê ye. Em çima rojî digirin? Yek ji hikmetê rojiyê ji bo ku em birçî bimînin halê birçîya em bizanbin. Yani ê ku dewam li ser sifra xwe têr xwarin navîne, têv av navîne, birçîbûn û tinebûn çawa ye em bizanbin ku em halê wan e berçav bikin. Rastî îsal wekû bêj ber şova korona teravîh jî nayê nekirin, lê belê 5 wext me tê nekirin. Kurtasî em vê jî bersivaya bidin û îde bidayî bikin weşana xwe. Belê. Wezareta Diyanetê yani karûbarê Diyanetê qerarê terawîhê ku malê bên kirin da. بسبب شوبا كورونا افتv جاليكي وما محزون دكه چما ام ج تراويح محروم دبن اما جاليكي واجي امكانه چوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبهجه مال خو نکن قبر yani çünkü peygamber hatta tavsiye kiriye sünnet-i xwe farzal camiya sünnet-i xwe malê bikin ve münasebetê meru bîne mala xwe bike mizgeft neke qebrekî zarokê xwe ehlê xwe tevde dora xwe terawîh xwe mal bike îsal jî bira wisa be lakin digel vî xizmetê me camiya din û diyanetê tev jî hene بين وقت جامعة مفكرين بجماعات الميجي خد يسال جامعة بكن لكن بتدبير يعني بمسافة بماسكة ومقابلة خو دعاية خو موازي خو الجامعة قداري بكن أما ساجة تراويح ما جبر شوبة قرونا أم يسال مالي بكن إن شاء الله. مالا وما سپاس کنج بنا آگاهی و خودش ورازی به رمضان روزی پیروز به. از بواسطه TRT کردیه تمام مدیادی مرا و مملكتي مرا وعالم إسلامي را أدمن برا رمضان خير وبركة بينا بسبب عفو مغفرته ما بسبب شفاء ما جوينا خوشينه درد مرا ودرمان إن شاء الله خويت على مبارك سر خير به إن شاء الله. برز حسن اورتاج مهوانه با مفتی مدیاد دکتر محمد طاهر پکین بو در حق روژه رمضان دا آگاهی دانما ام به ساعتای خوش به مالاویاوا و روژه رمضان دیسل عالم اسلامی و تماشاور رحمه دیسه پیروز به دیسه گوتن در نوندی گلک سپاس شتر محمد خالص و میوان تره محمد طاهر پکیم تماشان گدارجه مفتی مدیاد بو الگلمه بو افجی جبو رمضان جبو روژه اروها لازم كبراسيج دهشه مرواده به لورا رمضان روجي بحمو خير وبركات اخو حتى كتا نوا حياه جيان ملي بلوكي كو ونجي دزان نفروجيا ديمكوي دي نوا شرط مرجن كورونا فيروس دي انغو ام بيجن شو فيروجي دي بتواهي ام بيجن تروح شكل قالك خرابت ام بيجن ايجاد ديستاجي ام بري خو بدن ديسا عبادته طاعته خو ادي رمضان تمشان گودارنجا پاشیف و پی دست بکه و روزا سه‌شنبه جی و عالم اسلامی دی به روزی به انگو صبح و کی سال بوری سال جی دماه رمضان ده تفدیرن لدیجی ویروسه